afande kurwanira nk'ahantu FDL zaragize indiri mwarangiza mukaza muje no gukama umutekano mwarawugaruye ubu muri yumva muti? Tumeze neza cyane kabisa. FDL ntabwo zari gutuma nkaya mata. FDL we bara matanda yanyo iyi foto igera kwangise kindi yayibonye wana igihugu mugifata mutugombore ibazongera kwica umunyamurenga ukuntu mumanuka uvira muzamuka gafinda mugaya mu minembwe. Nubwo intambara irimbanyije ariko hari benshi bakomeje gushima uruhare rwa AFC M23 imaze kugira ku baturage bamwe na bamwe bari mu duce imaze gufata. Ni byinshi rero batangaje, ni byinshi bikomeje kuvugwa kuri iyi ntambara, ariko byose tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye. Turabanza turebe ku rugamba gatoya, noneho tugaruke tureba bamwe mu byo bashima, noneho nyuma turaza gusoza tuvuga amakuru agezweho muri aka kanya, update y'imirwano ndetse n'ibyo ibihugu biri gutangaza, igihugu ku ruhande rwacyo ndetse n'umutwe ku ruhande rwabo ku buryo burambuye. Giti Abu Dhabi ni Habineza TV, bana natwe ikiganiro cyose ndikigucike umenye byinshi biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Afande kurwanira nk'ahantu FDL zaragize indiri mwarangiza mukaza muje no gukama umutekano mwarawugaruye ubu muri yumva muti? Tumeze neza cyane kabisa. FDL ntabwo zari gutuma nkaya mata. FDL we bara matanda yanyo iyi foto igera kwangise kindi yayibonye ibyare byinshi hano hari uwari we wese aba yisanzuye. Ngewe mu bateka ni ubwa mbere ngeze hano, kwishyura itike kugera hano ntabwo byari kunanira, hano ubwo ari kure umuzarendo ari kukubana nemerewe kuhagera. Kubera iki? FDL ziruzuye, abazarendo bamize ingengabitekerezo ya jenoside. FDL murabona intare apari yo kurwana, apari yo kwiruka kuri aduyi barakama. Dore ngiyi noneho turi kumwe na bagavana, umutekano umeze neza, aha ni Masisi zirakama. Yego n'abayobozi ubona ko bakunda inka z'imbyeyi, ubona kuko kari inka zo gukamirwa abana, inka zo gukamirwa abamama bwiza ku gihe cy'abazarendo yo wana igihugu mugifata mutugombore ibazongera kwica umunyamurenga ukuntu mumanuka uvira muzamuka gafinda mugaya mu minembwe mufasha makanika namuze ngo tuzarwana nk'imvubu mubakubita masunzu muzamutora insiko muzita muri Tanganyika agasuzugura kakarahagije. Badatamwe murasa nk'Imana, muhetse isezerano mugende. Ndi kumwe namwe nanjye zabatwaza imizigo, ndi kumwe umva zaza nikorera amata na za kawunga batwaje. Umva mugende mugombora abana bari mu gihuru, tibarya tibanywa tibasinzira, muzarwana nk'imvubu imbwa muzikubita muzica. Zadusuzuguye makanika yari ubwoko masuzurako yari ubwoko yarabumaze mumute muri Tanganyika mu mubagi. Hakomana abana b'imyaka 12 bari ku rugamba, bari kurwanira igihugu. Imbwa y'umusaza yataye igihugu, murwanira abana mukomere. Nukuri kwibara ngenda nezerewe, mfite ibyishimo mu mutima wanjye birenga si by'abandi bantu bose. Nabyutse saa 9 tegereje kumva ko bafashe Bukavu, abana bahageze bahetse isezerano, abana batuje bafite amahoro ntabiba. ibindi iruhande rwa AFC M23 rutangaje
by'umwihariko Colonel Nanga. Ubutumwa bwa Colonel Nanga, umuhuza wa politiki wa AFC 23, bugenewe abasirikare ba FARDC n'aba Wazalendo. Abasirikare bakundwa ba FARDC barabita abambari, mwebwe si abambari, ntimwemere iryo reswa ry'icyubahiro, murirwanye mubigiranye imbaraga, ndabasaba kwifatanya na ashyiraho utudomo 3. Ndabashimira rero mwese mukore subscribe mubane natwe mu biganiro byose bitaha. Iyi ni Habineza TV, Home of News with Happiness.